Reverend Samuel Mugisha Katugunda yayihanangiriza abantu ba Kazo kugwatanisa n'abawushoborozi kuransi haneritahiriye district yabo ahabo kwa baba batekwatire mu kotoneye bahezaho ndizo ndwara ya koto bakweta anthrax auka ekabanza ebereri banda ni 20 jurira mwene biro bike ebikweireni abantu akabayo abantu barwere rw'empiri mu town council igiye Kazo bagira signs keza ndware giya koto baba kebeire mbwe na turiza tizigire kwija bashanga ngo abantu babo bakariya ente ebire koto ntabwo natiyonse ntireba kutra twaze tuzokongera kushimisa abantu tutariya ente zefereye Okurujira John Baptist Karjere or District Production Officer yahamya ko indwara ya kote bajeho mu Kazo wanyuma yo kucebeza za samples y'ibihiro mu nte mushanju kandi bagashanga hari umushanju inazuruire umurumura amaseru umuruka gwa Rwamuranga Kazo District Kazo tutongeremo okuruye bwa koto umurungu y'orakweta anthrax egendwara umurungu bageta zoonotiki ni kwata matungo kandi garekeza umbantu aha bwa Kazo tukatungamo suspects twaba samples ezagire aha nadek bazikebera twashanga ngo aha samples mushanju inazika testing positive kandi ziryo mu cyari kiba kwetamirama erushangwa umukogwa Rwamuranga aho muri Kazo district so turiyo dukorana n'abantu benshi kureba ngo twasensitizing community ninga abantu kureba ngo tubarya nyama na munonga ezente ezeferire Neyeyongyera yashobora bumuhabonero bo muntu kwatsura koto ari kugira atyo yarara kabantu kweharira kimwe nyama zente zifire tukari kureba ente yafa ninga yarwaragara yaba kubi agetera bo kukibaga kugirya ndota kushaba community ngwe kwatanise nitwe kureba ngo iki kintu cyarwo ente kwerwara ninga kwefa ushobye kubona utunga abashaho aba veterinary bije barebe gente barebe cyakubasa kuba cyane icyerwire bakwabura cyo gukora bito kurisa abantu inyama yente fire ningerwire kubi ikinte kintu twenda tuje tukireke asimwe yagira ngwente zuri kurenga 10 nzo zafire ahabwa koto ngo mbwe n'abantu bafeyo munonga kutungo mbazgo kujemente zabo kurwo maduka gembazi y'amatungo sese twatungira mu office hafirente ziri ikumi eza reportingirwe estrukumanya muzifire kandi zikokota haza ombwirobo tutakakire nawo abantu twabahagura abako bahurumba zuri hakatari ogwa ko basa kugemesa amatungo gawe ntuhiga Abarisa umugure umbazi gukuru murukorabara umubashaho bije babagemere abuko kugemerende egera immunity ngo no bwira n'ubwa kwija no gushango imbere muhamire